epizode naših hronika. U ponedeljak 31. maja u Narodnoj banci Srbije svečano je otvoren 5. jubilarni Belgrade Design Week. Njegova ekscelencija, ambasador Nemačke Wolfram Mans i osnivač BDV-a Jovan Jelovac obratili su se prisutnima. Nakon toga održana je revija u organizaciji Foruma za modu, tekstil i dizajn. Dušan je Beograđanin i svetski poznat modni kreator. 1999. godine predstavio je svoju prvu kolekciju koju su odmah kupile najprestižnije fashion radnje u Evropi i Americi. Nikada ne prati trendove, već se uvek priklanja sopstvenoj filozofiji jednostavnog šika i udobnosti kao ideji vanvremenske elegancije. Da li je ovo taj Beograd koji vi pamtite ovako izgleda? Ovaj Beograd socrealizma, da ovako, ali moram da priznam da ovako sa vremenske distance videći ovo izgleda vrlo vintage, vrlo zanimljivo moram da priznam, jer kad prođe 20 godina i više, kad ne živite u Jugoslaviji, onda ovo sve izgleda vrlo egzotično. To je bilo 1991. godine, ja sam otišao u Milano da studiram Marangoni, tamo sam studirao 4 godine i ostao tamo. Onda sam počeo da radim isto s jednim dizajnerom iz Njujorka koji je našeg porekla, Zoran, koji je osnivač minimalizma u Americi 70. godina. Ja sam radio za njega 6 godina, posle pre 11 godina sam osnovao moju kompaniju koja je vrlo specifična, moram da priznam. Mi smo jako mala kompanija, ali sa vrlo ekskluzivnim modelima, na primjer koji se proizvode samo u malim serijama, visokog kvaliteta. Sve je rađeno kao u krojačkim radionicama pre puno godina. Ne idem za trendovima i ne oblačimo celebrity. Ja uvek kažem svim novinama da je moja kolekcija anti-celebrity driven. To je kod mene vrlo bitno, oblačiti inteligentnu ženu i ženu sa kulturom u modu. Moji svi materijali su najveće kvaliteta, svi su prirodni materijali, kašmir, svila, pamuk, lan. Za mene što je najvažnije, jako jednostavne forme i jako visok kvalitet materijala. Znači materijali koji se ne gužvaju, materijali koji su vrlo laki za putovanje. Belgrade Design Week je i ove godine predstavio svoje poznate radionice sa fokusom na inovativnim i pametnim rešenjima u okviru različitih industrija. U direktnom razgovoru sa eminentnim predavačima razmenjena su praktična znanja i iskustva važna za mlade dizajnere i arhitekte, ali i sve one koji tragaju za permanentnim obrazovanjem. Cilj Nedelje dizajna jeste da pomogne mladim ljudima u vrednom pokušaju samostalnog profesionalnog usmeravanja, i to pre svega predučavanjem svih neophodnih informacija od strane najrelevantnijih državnih institucija, Agencije za privredne registre, Privredne komore Srbije i Nacionalne agencije za regionalni razvoj. Na radionici Smart Start, pametan početak, BDV je prezentovao studije slučaja 2 biroa, jednog arhitektonskog i jednog dizajnerskog. Jafa Gaon je istaknuta izraelska intelektualka, učitelj, predavač, kreativni stvaralac. Na Nedelji dizajna održala je radionicu namenjenu predavačima iz oblasti dizajna, ali i učiteljima, pedagozima, vaspitačima, onima koji rade sa decom i mladima. Na ovoj radionici predstavljena je metodologija čuvenog italijanskog umetnika i kreativca Bruna Munarija. U svojih preko 40 knjiga, od futurističkih manifesta, preko dizajn priručnika do popularnih knjiga i igara za decu, Munari je predstavio nove i napredne načine razmišljanja o edukaciji, umetnosti i dizajnu i uvek poticao na razvoj kreativnog razmišljanja kod najmlađih. For you, what is the creativity? For me, what's creativity? For me, I'm not a creative person. I know how to work with people
and to raise creative ideas in their mind, to try what Munari says. Keep the law, keep the order, but then break it. The Japanese say, perfection is beautiful, but stupid. I mean, you don't need it. You just have to know it and then to break it. Because after perfection, what can you do? Nothing. So the Japanese believe in the unfinished perfection. It's perfection, it's almost perfection, but not till the end. Did you learn something from kids? Not something. They have such good way of thinking, and we force them into structure, and we force them, and we give them law. You don't do like this, you do like that. Why did you do this? You should do. You should do. There's no you should. There are possibilities to do it in a different way. It's another way of saying to the child, your way is as good as mine. I'm very happy because it was easy to go, and are three ways. Let's do it Munarian way. One is I brought again to the field of education, design and art, Bruno Munari, which is very important at this point, because education in this field becoming structured and not creative. And there is a problem today in education. You can go to Google, you can find anything you want. The only thing is, what do you want? So if you don't know what you want, you cannot find it on the internet. That's what said Munari. You have to know in order to do. This is one of his first games in which you have transparent sheets. On each one item. And now you can tell my story. One morning, I went on my bicycle to the sea. And then I meet a dog, but he was not going my way. He was going to the other way. And after 2 minutes, they were near a forest. And we can see only one part of the forest. Can you imagine what kind of trees are coming? And the child is looking into the other trees. Yeah. What? And then if you are not the child, I ask you, what do you think? Is it day or night? And you look, and you find the sun, or you find the night. You find the night. So it's night. Wow, it's dark. Maybe he's going home and he's going home. And slowly, slowly you create with your imagination by using this game, open game, always with Munari open games. You improve your imagination as an adult and you use your imagination as a child.